Gero ot en gino ma jo Kenya omiyo maino ahinya e bombe kod gwenge kata obedo ni chal mar ngima idho kendo miyo gedo bedo matek. Mano emomiyo Laurent Miraji jadak e kaunti ma Taita Taveta obwogo ji mang'eny bang' gero od orofa e wi yien ka moko pako were mare e wi gedo ma kamano. E geng apaya ma Mwatate Taveta ne jawuoth matiyo kod yorni biro romo kod yien ma oselokore kar dak mar Laurent Miraji. Pambana ile kidogo kidogo tu, nilianza hapa na pale. So ni muda mrefu tu nimejenga huu mji zaidi ya miaka 3, nikipambana na vibarua huku na kule, mapato nikipata kile nimepata naekeza msumari nini material. So mali nimefikia sasa hii imebaki tu finishing, naenda nikiendelea na finishing. Kairange mabor ibiro paro ni wien ni en od winyo, kata kamano ma en od orofa mane oger kod bao. Ka en gedo madwaro lony mamalo mondo ochal kamae kendo wuon go wacho ni osetimo kinda e lose. Kwa hivyo waga ni nzuri sana kwa takti wageni. Hata sisi wenyewe pia waga tunaifurahiaga, sasa tunakuja hapa hivi, tunakuja tunatulia, unaona. Wakati kuna mpira hapa hivi uwanjani, maana hapa pia kuna mpira, kuna uwanja wa mpira, basi watu waga wanajaa hapa hivi, wanakula makahawa, wakula miwa, wanakula miwa. Usiku inawaka taa, wenyewe sasa hivi wanafurahia, wanasema si nini tena, si mambo la jaba, hii ni mambo kweli, ni true. Kwa hivyo tunasema tafadhali wa Kenya, supporting arts, hasa mawaziri wetu wa tourism and management, tunaomba uweze kufika eneo hili. Odni osebedo ka ywayo welo gino majiwo sekta mar limbe, ahinya jodak kod jolimbe madhie kar rito le mag bungu mar Tsavo West kod Amboseli. So niliamua kujituma na nikaangalia mti, niliupigia mahesabu mara mingi sana. So niliutembelea kwa muda, nikaketi chini, nikapiga mahesabu, na unajua ufundi ni paka hesabu. Tushike mkono katika hii sanaa, kwa maana ni moja kati ya zile sanaa. Giesani, kwayo igolo ne serikal mar kaunti ma Taita Taveta kokale migao mar limbe, mar yango ot makamaka ka achiel kuom gigo maywayo jolimbe ka opogore kod kar rito le mar Tsavo. Isaac Okech, Ramogi TV.